Wananchi watukufu, nyinyi ndo watukufu, nyi wananchi shatsi ndo wabirowe hambakawo watukufu, nyinyi ndo wajamalifu, nyi wananchi shatsi ndo wabirowe hambao wajamalifu, nyinyi wananchi wa Komoro haina mahadani mlio rekanga nyi homoni mwonsi, rekanga nyi homonze mwonsi arawawashe rawaume tosana salamu juu ya hanyu narongesha bashi nwa jau nibishile marahaba ye zenkade ikawo wo urenga mpango unu wo uhanyisa mitsa ranti uzamba hino wakati ukayo marahaba mahu ili wawekawo wo kwani dungu wo shira parsa zila fikire kawo rizai salami nanyi wamba izo wafikirio bao wakawa yajitahidi yakina ntsiru ukawa ndu wahanyisa ze fikira wakati za haja haina mwanansi ajua jitekeleze na hiyo dini ya mpango wa madaun abenge reka Facebook FM reka canal media de Chezani reka ya chaîne libre de Comores nana kadezindi ka uzifanya ngani wa bashulo marahaba hodi hodi la jiteri ko fanya ompango uno uhanyise nana nyimkuangalia banu ikao nyuhanyisa hauraji izwe kaudo na babanu muhanyisa wanyanyi wasaya ili waje wangalio wakati wajukana nafasi yefumtsanu si hanzo onane wakati uke yahoa wakati ukade juma yohenda hoe ze nafasi ukamjoka ya ngasi harumwa namna zinjirfanya na hazi na jao apenge wakati sawananyi ikao jokingabo ya shidadunga lewo shakatidunga mfumura kanuo yabodi namna yo uyo sisirfanya mipango tena wakati ho mpango siko mpango mnundo wakakaja kana zila sharti yala masharti ukayashinde yahimise mpango wendele amalishu sana haina mfumo ritekeleze raisada sinanyi yesiasa iliyo harma yensi mono namna rakazale worka zokaya siasa timasihara siasa inudu hambia wa Komori wanansi kweli wakaizitenda za kweli zilonao nizo ikawo mwabanga mtofanye ka ngani ya yenzi yo de fasiri ya siasa yo kanzara mbio wendi ko hambe ukayaba nuke subido ndo wado bihanya kabati ufanya obo Komoro haina mahala uliyo raulio bonze utambi ukaka sijaguso zilio hondani ezilio hondani zuhuso ukaya wem Komori yabongo wakati ngojoreje haramwensi yawo nangiradimo ukena mashartu ikaba kuna ureje haramwensi bayo kirmaro haramwensi bakati no parore haramwensi ila afanye maisha yangu bonzo yonkinishia shanga bo wangu husu wa yesho haramwensi ikaba tondo husu shanga bo wanadamu unawe mwanadamu yabo hai na zibirio haramwensi tukawensi pia besha tdense ya hao lazima zihusu kwa tuambe ka dense ya hao dense yogutsa hao maisha ya hao yabo sonza ka hai na siasa tukawensi pia sirlo faransa kana jambo kaya ikama rilopeni ha undwete ya jangu ikaja undwete ya jangu ashe yo aja kaya hai na sharia riko zitianziani ngazi jo huhusu wewe kuna jo zimbiza mambo kaya weyi Macron na dezaye umumlo ka dezaye be kwa lopeni haja mathalan gladmo fikiri yes yasa weyi ambayo ngutofanyika haja ngejo fai o wananti wa faransa na mongolmo damilio bana ngejo fai dunia uka faransa ngaifanyao siasa wa dunia kamili yenge dotabisho wanadamu yenge dotabisho wasilamu wa madami yo maswali kana moduzise ko ya johamba we ulio harma yensi yao ya Komoro yesiasa ile bonti juu hamba kaija uhusu bawe mdampira hamba kaija uhusu bawe mru wa muziki hamba kaija uhusu bawe kudonje ngo za siasa ya bongo jihada ka ngoronti zo wandwa jine wajue wafanyilie yeza hao na ngo wajuzi fanyilia nani yule mara boka ya kaijarati muharmanti maskina made ya hatu banunu Faransa na sizifanao na Faransa ika ngabonuswa mbokaya na mwedelene siasa basi ngabona zindwa jine yo haki uka ngapo wandu wajua wazifanyao shasisi ngamdoka ranzema mengo minena shenda ya stiklali wazifanya wo uzifanya naji wo kwa ziji ngo jumoto dhulumu na ufanya wizi warma yensi yabukana watu wazimbiza mbokaya muhimu wala na mwedelee haurti bihanye ngari jo uzameli bano dokaya ho karatani rambe siasa ya Komoro ho dominoni na rabesi siasa Komoro ekana lora lowe si walozi na rabesi siasa ile bonti watu o wamanga na rabesi siasa ile bonti watu ritukubali haukayo namna ko hanza wambe ili waritowe ritikai harmwezi biro harmayeti ifanya mala kartu juwezi lo harmayeti wodo okupangwa no wando dora mbyukaya kamrati mtibi hanye siasa na mpira kamrati mtibi hanye siasa na nizabari za mji kamrati mtibi hanye siasa na ja izonrabo kabati zilu harumwanti hola mila hola dini hola ezengo za haina usiku msomo unona tazoti pia wewe umtobo tasia hubu mwanadamu sasa doka yemru wa siasa de yatsonga uyeshio nai yemru wa siasa de yatsonga uyeshio ndo haromba hanuliyo
yabo tsambi ukaya izinu kazi jahusu wandu fulani haunyenyi kazi jamusu ndebaka mtsivanu haumkubalinyi mdomo ntijuka yaba kai wandu wadomfanyilia niye siasa ya hatu sonti pia wadoifanya nai nofikiriani nai yuo mnabaho na kaumbua ili rielewana ukaya ye mipango yinu ngero soso tipi abeto ukaya siasa timasihara siasa ukaya wakaizitendwa azifanao na ntie desi wao imana kanisa banu ukaya mulukaya hero kataracha banu jati jomo izo msedi ya Roma hajambye wa Komori ni jomo na bukaya zinundabo tunaweka sana mifomili katu jitekeleza ukawa waroha warengeze mali zatu wengo uyiho ngwatembea una barabara ngwafanyile wa Komori yone mana kaurongo wale hususwani haukati wono wanzihwa kadi ya makaratasi wa Roma ukande wa Facebook bise ila habari za Komori afikiri beti salama wanziha ukayaye raisi ngebonze ngu Geneve haunana na manzishi ya uti mrumishi wa heye ejuma madaula hauye bank mondial ntushela bana mnaje muradi waja suali kawle suali wa libiazi za haku halafu na aliona tirekali lo suala ntura hadisi lo bwa Komori le suala hilo hata walifanyilia feti walifanyilia feti le suala hilo ngamwishele yao bisinga sana mahamili banu le wardi walirejeza tena abu yatona zuhamba iko ya bango wendo yedo ya tembe ya Esteraine mali ya huwa Komori ya batukana zuhamba huo kade wa beti salama wanzi ya ukaya hende chedezi za ukaya vanu yenti ya Komori ngiyo haruma watiashira shizunguko utia ili wamshangaza nyi wanansi ili warishangazi wanansi kaya wakati wateo ilu hambemberu lena mne hanza waritia harumu watashawush rishiye mersu alala wajamu kabala waladu wastarabu wasoma waladu wana hatu wasoma ngwajo wareleze abinge Yesu ala yo ngwajo bashi Komori ekam Komori wabiwe namna yo tujonoka zinunrabo bala mitikamba mbashizungu ile mbashizungu ilo na faida je ya wakala ya parwambio harido kata madabdala ya mlokanga bo deficit amkana mlikemba deficit ukaya enge hamilo ukaya inde hasara ya rijile kama mlikemba hasara yo shamlonga bo deficit kile porshao ye haishiyamba deficit vumbulo amba namlikemba bione balene dar mwensi yangu yabo tonzalo sokaya gladimor kujokaya inde namna ukofanya ili watu mzunguzungu waribabai sadema kalima ya shizungu yanu ka inkiwa ya bashi Komori relewa na sinao kawatu nzibadasa lukiri ya dabi abenge suala yo dayinu yangwao ari revenu pays à revenu intermédiaire mono kawa jaya boa wajusi za banque mondiale warambi okaya tde FMI abokanga ngasi pays à revenu intermédiaire izo kweli yo hadisi ya heya ya atilwa waudu andu waiti yao ndwa waudu andu watau mizingamanyo yinu mizingamanyo anza wadu hada ya wandu anza wadu izo kweli wazifanya zo nafasira Mungu wandu wafanya ye misomo hiyo wataho wazijuwe hususwana izo kweli ngabo yezentizi kanti henamna hiyo zetiza nafasi kango ngurao ani revenu inude na kana mshahara harumufanyo hazi sha de mapesa ya mujilia obo mwanadamu ekanga we hawe cheka ngoda wena ne dahula hao imbapi ujilia wo ila de yango kaya inu de revenu inde mbahindu yinjilia o mimi harumwa o mo haunu hau harumwa o mwezi unu abenge ye inu yangwao FMI wede wafanye namna yokaya wahansi ye zenti hadaraja yokaya ye zenti zinohunda hindi abenge ye yenti ya hatu waja wayamba besela 2022 mazuzizile na shirina miluka komono ngokina zenti ngo harumwa inu yangwao revenu intermédiaire ani ngo harumwa baina ngo unapohari baina heze ukango hundao mapesa menji haina mwanansi ya hundao mapesa menji na watu hunda mapesa menji wari hansi buhari yeno ngojo tindrabu wakao wao walona tatibizo ngwazifanyao haisi mweze zentipia zontipia sha obahanu wanu warumiao wantu warirumie dokao fanya mabala kweli ngabo zabadilia harumwa yenti ema restondrabu hinde mronga wakati ili mweleo wa Komori namna kozo ufanyishia inu shizungu wa mwabianishi no revenu intermédiaire pays avec revenu intermédiaire et revenu intermédiaire ani yembapato ya hao na mapesa wa hao uhunda we mwanadamu hawi yenti hamya mukade ngiyo harma yendiniyo na roka yinu yofanywa ye wanu ambao bank FMI o ifanya namnaji yinu oda wanengele patro la toifa le patro la toifa o kangwa rongo mwambia wambuka PIB hatu inflation oja mshangaza namnaji
na binga ombe kale pato la taifa yanu de mapesa ya kunjia harma yenti e pato la taifa de mapesa kunjia harma yenti abenge ye inuwa irenga wa viazi zao waifanyia ye tora busukula warabile waja wirejeza de mana na unoka mtu reshezamba komor inu ngaifanywa we hesabu ya hadu kangwa renga ule pato la taifa ikaule pato la taifa likati namna mbili ngabule pato la taifa lihusuo wa utajiri ufanywa hondani no wana nti hondani hula ngabule pato la taifa lifanywa hata wajeni walo hondani hula wafanyao na no wana walo hondani hula walio bonze wafanyao yabo yo ngamonoka ngabo namna mbili ngabule pato la taifa la he woda wo mlimaji bo mlozi bo dukutera bo fundi yeze mfumrao zila pema pesa zila duani mliva ona jauna jamwe do ila de pato la handani utajirula ngo bonti juu na wana bonti juu wafanyao sha irije ngerelwa tena do utajiri wa wajeni wa haja uzole zati zionao hule waparao wajeni waje tudentia hata tatu da wame antede shoko para wajeni wajawa bua mashirika yala mashirika ya renga ondozi ya tio faida harmaiti bahenye urenga bangu ya pesa hende wonti juu hahe ili yende ya waziwa wala mjeni ya jarmaiti ya jayabu mashirika shabala ngabo imapesa ya tiyao yurenga nusu habeha yala libo wanro hazi la kwa harmaiti ngawaziwa haruma lile pato la taifa sha faida ya hahe yurenga hende harmaiti ya hahe hauka janzi harmaiti yo kangena mashirika lujo bonze ilonti yao oduoka yalwa pesa njao harmenti mbabi inu ditenge baada ya libon rohazi ya libon mwenje ya libai nyumba ya libaja ujopa zilapia zikazi mtijuatu komo orkula ya haja ya fanyao ya biashara sha yeurenge mbabi ya faida bakisha hende hati mtiju hae mtijua wawazo ka inu irihundu yabona mnadu yo hata wala wa Komor haina mkomor yaliyo Dubai haina mkomor yaliyo Dar es Salaam haina mkomor ikao ngefanywa hazi za hahi no ya jula serikalini harme daula ya Komor yem komori yabo ye faida hunda yo waziwa bo ntiju hatu ukade pesa ya njiao kwa johamba wa manga ikamtoka ya imanga mkomor kinyume no manga ndo jine wo manga kao ngebonze ngehundani haukaya ngabo izo yafanya ubonze ya lazimu iyo ye serikali watoka ye mtu wengi bonze kufanywa ngaro faida yae haukabwa mashirika mathalani de kwa arabi wa juzi ngabo mzima dawa ya Roma ya Jerry Day ya mkao kwa dogo mashirika wa zao utunda we fanya haza za husamishana na izo kweli ngarizifanyao izo kweli wabatu ngwazifanyao izo kweli ngari wanatu ngwazifanyao kabati tambo sha ye mkomori ulio manga wo nge harmaji linu pato la taifa la kafubulu linu azali arngwa bia zauka ya hariye ye ntingi yo harma pays a revenu intermédiaire basi linu ngai sisi ngarsangao kadombili ngarsangao haukaya woyi ya joya uhuli woyi ya baliyo mapesa je libe mwana ho privé hula ya waziwa o yala hunu yaja yabori sangao pande u enge ko dohamba ya uribali yao hanamna ya wenyasi wenji wafanya zombo investissement na wanyasi wenji wabuwa hazi zinji harmanyenti na wanyasi wenji kao ngwajao wafanya hazimo tiju na balango uhunu Faransa wajona haina mezimili miraro gefanya hazimo tiju ya mmono kaya ngati yao hanamna mbili ngati yao kaya hata mapesa mboka ngaro kao hondani yala ya rohapo ze hokweli na yo dormenti ya hatudai waka katubira harmatizini wajile katunga bushi ni mathalani mwono kaya imapesa jo na honda pia ngajo biraho bankirans ani dekwa timeshambe zangu mapesa bushini shabakara surange mapesa lende ya hule shahula wakati ula hauya njie dukania hule ya hule dalao hau farmasa hule dalao samahani shangiri kula mweda haruma bakide ya badili ranzi ili wajue shalabo nze shanjia sisi sidi namna yo ngamjoka ya ngamjobalia amjori ya mdaza hangu mdugu pashiyo beli ya mdaza hangu ze 20 hizo yezila zushiri nuizo ngode ya zirumi wakati ula ya mwende wakaya sisi la pato la taifa wandu walio Faransa le pato la taifa ngwalitiao hanamna mbili ngwatiao hanamna yokaya hata yala maboba langa ngalao bonze hahulumbe halaka pesa hulumbe ya waziwa shayala yala hunuo huja mkaba ila ula utajiri wondani shaho kweli yala Faransa ho hujayo yapo kwanza azali no ndo mwimili ya welewo kabanu vanu singarele wao yizo vanu izori somo rielewa ngaranzao barele zo dumatu welewa sodokire we hadalo wenda we zinisiwa mama kulinga wazibadila warmaenti na azali asasi ya doka ya rumio wanansi
ya ormio wanansi ya hadayo wanansi nani ulona kili ya tuanza mwambia kasi namna hiyo ya mbeka ruha wende zao heina mwenzankili ya bakisha dena azali ya waringa kile hata kapukani habakisha doka de namna hiyo bwana azali de namna hiyo bwana azali shoti domo hati yao shausi kuwa basi de namna hiyo wabopa rashehan usikutwa basi de namna hiyo ya opara kari hila usikutwa basi de namna hiyo abopara ali muhaji hata o wandu kao waka karibu na azali haku usikuwa sukuta mkati de namna yinu bufatuhu mfatu mambo kabomba ambia ole ndezae bamba wati de namna yinu hiyo de namna wanzao waendesa yensi de namna wanzao kata sisi tena ritijwera zamba wapua wandu wajua dori dia ritijwera zamba abenge yeye ambayo le baho ile watu wa ile ukaya mwele ukaya izoti kweli ya ukaya wariwaze hamanga si harumwa yensi amtosifubwa banu zilo harumwa yehirimu hiyo yambao pays ziambao pays a revenu intermédiaire yo hirimu ili yo buhari zo kweli watu wazugua yo buhari woti washonje woti wafumana mji sha ngo buhari wo skarti wazugua izo ndabo haruma ye kweli haruma mambo jao izo kweli hauka ilo kazanda joka eka urengele patro la taifa hilo hulihanyisiza hani ufanya umarisha ufanya mhanyiso samahani ufanya mhanyiso umarishadi kama ngo multiplier fikiri bana ufanya mhanyiso ufanya bwanyiso baina ya ho wanadamu walio bonti juu na la pato la taifa ngutondoka izo kweli ndio maana wakaya banu efemo kwa chaba rabo shaka iti kweli uharumaye zitendwa kaiti kweli uharumaye ukweli ulio harumaye nti yani yeka urenge mapesa ndio bonti juu hatu yenga fanyiwao hanamna ya uhurumia ya zamsinadi izo kweli ijo toshiza ka haina mkomori hateka katina ya serikali wajua mnike ya rumia wajua mnike yale hata wamnike bahi wateloka kwa mpatsao haukaya ngabajwa pesa menja armenti yatu uswadi ya lao ponze ngabajwa pesa ya armenti yatu uswadi yafanywa utajiri ndani shado kai zorabu urenga wa hanyisa wo abenge mwele oka efemizo wafanya wadwazo kaya yeze miliari zinjiao izonga zifanywa wandu walio azali karbonae no waduza he hususwani no ro karbonae no waduza wandu walio karbonae shaka tufanyi o wakomori pi abenge wo warenge yao wa kwa sawa tunde hizo shasi wakomori garzijuao shato ngo kaya ekarenge mapesa njarmenti ya komoro umuhazuzu 22 rihanyisa harmabakia majana manane dena mokao sizinga sibisa 1000 habitants mabakia zui majana manane samahani bakia zui majana manane ya ngo jora kai zokweli komori dekina zentika o ekari hanyisa namna yongo dokayao haina mkomori ngumiliki zui jana na mengo mirandaru yo dinamna wafanya ilazima komori waelewe izokweli amre jozo ekaurengele pato la taifa hulihanyisa ufanya mabakia zui majana manane izokweli ngejoro ka haina mkomori ilazimu ya miliki riazuri jana na mingo mirandaru yabona mweloka hiyo eshimanga kwa teori yani ye namna ya ufanya ukaya yenge izokweli joka shayo tido kweli haukaya owarumao no warumao madoni kwa japaro fanya namna hiyo kwa fanya parofanya ka utajiri wanji harama yeti wafanye bwanyi hiso hamati zirwa jine farata unuriesho mathalani sisi rifanya uhazi ngarengo mapesa menji haku ngamzijo nyoti pia mapesa ala ngaindo yaniki watu fanya hazi owalio wandu hazi owalio wawade warenge mapesa yala yabo zinawiliza hao unono hao ngojuli bwa no wafanya uhazi yo denti iliyo na wadilifu yo tina na wakati wafikiria enti enamna joko endelea yabo amrina bukaya kabajaka yokazorabu yekamdokasi pays a revenu intermédiaire bo azali dauna rohimilia kejaka zorabu shamtirumyo wa komori hainamna yombia zokabofa mwedele ya namna na nyinga mjwa nyinyi wanyu ya ukaya eze milioni majana mara ndaru mwaka urenga mzangamize iliombi ukaya weira isi wa daula baba jawajeni wajawa wono izo ziokazi fayo wa komori haruma unono yemfanya mrenge mzitsambaza majiri meli na ngala wazivaiza wandu wajewara mekota tau kwa jaja yabaka utorenga mbabyo mkomori unangalia ubana ujuzoka esi sa milioni ila izokweli yadikina pesa wazi wao mapesa wazo kanga ndio harma yentile pato la taifa abode ngenge rumirwa mwana mnaje yode hadisi liyo yabo ikamja mokaya ye omshahara hau yemba pato ijileo haina mwana mkomori ngiyo zuhi jana na mengo mirandaru bali banjo kayo kweli shande ngeye yeswara fazama alizahema mapesa ya ndio harma yatu yatulone mwana timkomori
ya tulone mjeni uto harmwensi ya hatu yengenga bo wadilifu ile mna ya tokaya yao msije mdo hada yo wa Komori msije mdo halafule mkori mzire jeitsena ukaya raisi ya hakaya Geneve hende hariha ha sisi ndia ha beshelo maraha bejitali yafanya baye yetsingi yo harmwa mongoni mweze ntsiza za revenu intermédiaire yani harmwa hiri muzahari na hari wa Komori zonrabo wa Komori zonrabo harmwa makaratasi yefemi wanzi namna hiyo sharma ikweli ni wa Komori kamna do subutu mambe ukaya ngani hama Turki aba mbweze ntsika ngo harmwa hiri mwiyo do bejo subutu mambe ukaya imkomori nge mwana mkomori rawulo na hazira utina hazi yemzaze mkomori rawulo hazira uti hazini nguyesha made mzaze ulo Turki abaha nguyesha made mzaze ulo Brazil abasa nguyesha made mzaze ulo Afrique du Sud abasa aba mbweze ntikao ngizo harmwa hiri mwiyo yangwa pays a revenu intermédiaire namnabi nyinyi maruha bonze nyimloda ni mwishawo zentizo zivumbulu ao mnabi yenga mkubalio ka kweli ngasi hiri munzima da sina Turki na Brazil na Argentine na Afrique du Sud ngamkubalio kezo kaza mwiri mwiyo izonrabo ijoka kweli ngamtimizia abo ijoka kweli yenti hatu ijoshinda holi hodo wanadamu washashi wali harmayensi no utajiri waza msiradu harmayensi nejitahidi hususan amdona bekanga simongoni me abeseba la Israel ijoki kabisa Komori beko nafanya ndenda nafanya mjudu wa tunda shafika harmwa ezentikao ye diaspora ya hao wo bali ya haku ya utajiri wao waje harmayensi holi hoda wala utiti waru jaba kabo tukabo zenti hama Algeria homa rako kwazifanya sholi hoda wala ushashi wa yensi na ula winji wa waliyo bonze walobonzi abo tena watulu waze ntisha waja wafanya utajiri wobonzi juu basi mngasi mongoni mweze ntimbili za hadani amredina be ukayanja ukatifanya misomo mijunduo utafiti wa akinisha uzinabao amfanyo uwezo yokaya yengemro azangalie holi hodo wa manga wa Komoro aliyobonzi kawa manga wao kabana mzima hata mzima woi yabakisha mangaba shayo kamanga ili ya tongese imwana yaliyo bonti ya shiro yabo kabatu tajiro jotende yawo yengengabo namna ya swarafa njema ikeye ketongi soka hai na mkomori yaliyo bonti juu kamili kizujana mengo miranda yabo ijoka yo kweli efemi kwa jawona nai shezo azali no mwamili ya wadiwa zao nano wandu watadi azali wano tipe wadiwa zao dukaima pesa ya worenga wowo wajitajirisa wahulu vilabonze wahulu magaribonze wahulu mbena na wende hata banki zabonze za wizi wabua watema pesa yao izo dizo wadiwa zao engengo afanya ujuwananya unavumbwa panu Brazil na Argentine na Turki bada izo kweli bwa Komoro izo kweli joka ngasi harma yele be yilo izo kweli joka ngasi harma yele be yilo iyo amdatmizia bodobani kao chama harma na ama le chama la siasa langu na redache Komoro rarenga maha mirandar ya ufanya mradi wa nti ili zinu pia imana na shida nizimiliki yo banu ntu juzi minja fanya ujuzi namna hiyo shada bora hadisi baina ya sisi arafanya sababu hizo pia wazijuao wariambia watu ranega daraja ya mweleo arawasuluka ya haina mradi kwanza romansi le gaula ndana bidi alifanye ndo mradi wansi huo dalila aliswali ipara pula ya maendeleo ya Mahamitsan hii akafanya Mahamitsan sheria dhimu hina chama la siasa watendewa himisimu mradi wansi rans projet de société ingewa jawa mbio wa Komoro ila barnamaji ya hao pula ya maendeleo ya Mahamitsan ikawa honduyenzi imana rawasulile ubanu lukayara nzima hamengo minena shenda ya Istiklal kabati chama la siasa zima hususan do isawaruma waparorambi yokaya omradi wanti tsaunu sarutimiz ngarinje ore nabyo Komoro wawelewe ikamu Komoro sawa welewa warirwawe waribali yokaya wanu wajua wasulisha zinongozini shaka sema namna yokaya ngamodovala nede narenge mbavi yo de mana watu siasa harmwines leo mwono kata ngasina mezimili banu kavati namna ya ufanya namna ya ubatwanisha baina ya ulo harmwaye serikali na uti harmwaye serikali hama wandu pia ngwenda mbio mndonde banu ya zingare bas yabo we mwananti ndo wa shuha sha amrina biukaya twamake datinzia
haukawa machama hamana ribarshe komor wafikiri ukaya wa komor ga mjendo wakati mwelewe ukaya mchuguo wa dhamana wa daula lazima ukae baina ya mshindanio ya mradi wansi na mradi wansi yewola habangu jofanyaje yewola habangu jofanyaje harmo unono yewola habangu jofanyaje harmo msomo wala habangu jofanyaje harmo msomo yode jotu ngesa sisi rwasu daraja ya kufana nezenti hizo ika FMI wazanzi harmo makaratasi sisi watu tudeno so komor kazi nu kweninga mwana izo mnyeshio haina mzimadani ni ngumiliki pato fulani haina mwezi hasababu yokaya ula utajiri ulo harmo yensi ngau hanyisiwao haina mnabidi uhanyisiwa oadili fungu mahakama ngayo mwizi hafu dhalimu hafu yabo wakati yondoka harmansi kao ibasawa haba noda borjo kaza fanya daka 20 shenda monoka ya leo karja wanji ya harmaze na bako hamba sharka unjia harma kweli zahambwa ni femi wazo wazirenge ziwa hose wafanye hamba bale wa komori kwatina hata mwana hao mzima dushida ya njie bala ya ile ukaya unumvavaka zinunrabu unumnyanya rege izahambwa oskula meto burizamba shawadu wazireje za leo njaka hanzani ibe nafasi lazima ni heba na dukaya valari mwambia no sukula ngabora mbele usira mrimzi byaza tena kabati mkomor ya jushi yazo ngozo kangu kufanya na Brazil kufanya na Argentina kufanya na Afrika du Sud amboke izo kweli kado paro kubali yabo tsoza dukaya kweli mapesa nganje abo ngamjibatsao izo kweli mapesa nganje yao izo kweli utajiro ngwa ramwensi hatu sabaneze tsiza fungulwa ukayangi zo harma ye bohari na hari yabo shawewe azali dauna ndo wa himilia mregeze mali hizo ngafanya uzo manzao na udhulumu wa komor mtidoja mwe wabahankudi na mtimizi uchafu mwadisa mtidoja wa komori nkudi barwanzo haruma makaratasi wa komori kwatsu mili kati mkomori badika do wezi mloda nyinao umilikizu jana na mingwa miranda kavati kama mkomori kavati mkomori mzima ulonda ninyo umiliki nekaenda tangu miliki yabo izo hahundu jaruso la mwananya uliyobonze ya mwendele ya hata wakati ya juwa ya himisa kwa mada hizo nano waloda ni wazi wanao shaungo wanao hanamna ya hao ya tumula hao na yabo mbabuza mashirika wao hizo ngazifawo zinja sababu ni namna mruma wensi. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.